mbazwekere mushobore mbishikizeyo kandi nimureba ibikurga. Ebi bigambirwe ubwabira kurambura Kabuhe Health Center kuza kumaraho biliyoni 2 aho asimire government hamwe n'abamahe abarimo bakora umurimo gw'amani. Nutureba umurimo guriyo nukorwa abanyamahe aba engineering brigade kandi nisima President Museveni abokurura okusaba kwitu okusaba kunamushikizeho aha wo kugira ngo irwaro ryitweri rikanagirwa munonge nyuma kandi yatukiriza kugira ngo irwaro rero rukorwe. Sente z government ezi allocatingire kuteka irwaro raha ni sente nyinshi kandi yenda kusima abanyamahe abo kuba mu rubona gureba bariyo nubakora nenzura nubwo rero ne teganisamu konka no reba ngo babahereze umuntu uza kuba guriyo mu gw'amani munongo. Ogu yayongera yasima kachiko akanganwa high school ngo kagerezeho gukoresha kubasika cona ukurebeka ngo umurimo ogu gwagenda kurunjo misho kandi yenda kusima kachiko ako na board yanganwa high school ebembiro mishaki na headmaster wabo kureba ngo sofa esente zako zarugiro mu fundraising zikozoro mu rumo kandi gureba kandi umurimo gw'amani hatwabongera siminti twabahereza targets zo kushikiriza nintekateka ngo biza kuzikiriza. Stephen Katwiro Munda or speaker ahabwa Sheema municipality nagira ngo imico mirungi abana iyo barkoreka niyo munere tumuhimbo umubakora mu government okubasa kubana bakora umurimo nkogu no kubashagika. Hano high school hati omutawuni abana mbamanyangwa abana bitu they are come barije kandi ntekateka ncyonchiyo ncherezo muhimbo aba bakuru ito bakuru kuja kukabakora rishomerimo hatumwe n'abarumo mugumizaho mukama baherezo muci. Atiyo mukuru w'ishomero Reverend James Hannington tumwesije nawe yasima ari kugira ngo n'icukuru kwijuka hiwarugere ekinte kiyagera ngo we yabakwatire tara okugira ngo bakatandika ho kinteki yabare munonga abo kundi ishomero nkishomero rwashomiremo yabare munonga abo kutumobilizingira kandi kuwizire twagera amani mingi abo kuba umbwire bwawe numwe twatungire kitekateko cyo kugira ngo ubu burofo butubwiha kandi tureba kuba tutire magomani umurimo twagutandika body diocese twena hamwe twakwatanisiza hamwe staff abana ekintu cyona tukijwire kandi twara twino kushemerwa kwinja habwawe ndishabangura hanga kongere migisha umurimo yo gukora ukureba ngo Sheema yaba model district and particularly Sheema municipality. Atiyo Dr. Faris Barije umushaho wa Kabuhe Health Center nuko korgayo ari kushobora ari kugira ngo akashomesa bwo munyishengero mpaka obiyagarukire akamuhana umurimo abo kuba honere bakija askani agayija ndani yakwatiraho yanshomesa nyoende umushaho wa askani cyongande umushaho wa askani aba honere bukatesha Dickson Katesha ngo yashomise kandi yagaruka yampomo amakuraga gashakwa Gerard Tugume umurishema.